الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خطبائنge mulin a program akan huriha belunternes marhaba dannon ade almen khutbai mi program mihar mi genesteni komme atado geregon aggadi tirihuga almen hama kuda kuda badale schedule lagena kam gaves iradu korwe hama komme atado geregon aggadi tirihuga tibe fulna almen badal kollana khutbai mi program ekiga ade almen mi program ge emme muhimmu maqsad ki tibe fulna hama hukuru khutbage hadan a kolladi tibe fulunge hippuluga ufaddana bay sual tawge jawab tibe fulna hama kenestinuge مقصد قرار میگن استنی پروگرام آدم من کم پروگرام گاوش موضوع کم میگن استنی هفته گه حکور خطبه گه موضوع اگتون آدم می هفته گه حکور خطبه گه موضوع کم یتی حلال و گتوگا مالی معاملات تکرم آدم من می پروگرام فاشم میگن استنی هم می هفته گه حکور خطبه این آدم من فاه کلون هما کدو کدو ویدیو کلیپ تی بفرم بالال متکا ادی بفرم هندوما آکل متکا می ویدیو کلیپ بالال دوده عزتری لوبتی مسلم اخونه ರಿಬಾಯಕಿ ಮುದಲುಗೆ ಬರಕ್ಯಾ ಕೆಂಡಿ ದಿರಿಯುಳು ನುತನವಸ್ವೆ ಲಿಬೆ ಮಿಂವರಾಮೆದು ಹಿಂಹಮ ನುಜೆಹಿ ಮುದಲ ಫ್ಯಾಸಾಯಂ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ದಹಿವೆತಿಕಂ ಮತಿಮಚ್ಚಂ ಇತುರು ಕುರುವ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿ ವಬಾಯೆ ಮೀಗೆ ಇತುರ ಎಯಿ ಉಖ್ರವಿ ಹಯಾತುಗೆ ಆವೆಸ್ ವೇನ್ ದೆನಿವಿ ಅಜಾಬ ಕುರಿಮತಿಲಾನ್ ಜೆಹೇನೆ ಕಮೆ ಮೆಂ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ವಾ ಫ್ಯಾವೆ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ربا كاميهم جني مويوغن شيطانا تلومون فلومون گندا ميهكو تدوا فدام منوي قيامت دوهم اورنگ كوولون نتدوانت eheni eurem bune uluni viafari wakan kashawari riba kahale kamek kamuge namaves viafari kurum wani Allah hudda kurawwafe adi ribawani haram kurawwafe fahe emihaage virraskalaange hadratun devwa wa'da nasihen emihaka hamen awmun ekan ebahi riba keun huttala fimiha dannashe fahe isvediye echen emihakan hutte ebahi ribaage hukumtan awmuge kuriga ena beenun kuritaketi maaf kurawwafe ave adi emihegge kantan oti Allahan khassavegenne adi alun ekaman emburi atwejje miha dannashe fahe eurenni narakage ahuluwerinne eurenni etanga demiti beniwi bayke ade fenigen tidiye mi haftage hukuru khutbain almenna fahakkallon video clip alon midkurane hama mi clip ge jariya tibe funnan hama mi haftage hukuru khutba komme sorakan handan avegen dia kamuga ade tibe funna mi haftage program ga ituru malumata hisakol muttaka bayar wada gannawani Sheikh Muhammad Halim Sheikh bada marhaban et program Sheikh mi haftaga bioti hama mi mali muamalat tade khassa ko hama ribaya behe gotun khutba ga metial wala fa den sida mi ribaya behe gotun sual kollum talo hama benu ahala mudaluge hagguta ki kobata alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yaro mudalaki haygotuga Allah subhanahu wa ta'ala ge milking etake algon manna hawalu kurefa ilahu ga amanatu ge terin himene ech algon menge me furi hama milkiyatu ege machan hinga كمنهم إيك الله تعالى وحي كربني وآتاهم من مال الله الذي آتاكم تبان إله تيباميهن تي الله سبحانه وتعالى تيباميهن الدب إله مدل تيباميهن إباميهن ابناتك فقيرن هذا قراش همي مينجني مدلكي من الله سبحانه وتعالى ملكي كان أدي مدلو جبيكان اهم بيج حق تبس ساده كان الغدا مي الله سبحانه وتعالى دبا مدلو جبه اهم بيج حق تك اي فقير حق تبه اهم مدلو ام مهم
haqqaki ei mi denne faqirun ge haqqotan e mudalun ada kuru maneki zakat ada kuru mi zakatu ge devattere mi annane vattare ke mudalu zakataki ei nisaba hama engahar bomu mi e mudalu zakat dinu wajibwa zakat mi ken mudalu zakat demi fitr zakat fitr ida guligan ramadan maha guligan mi anna zakat mi de zakat ada kurmi mi mudaluge mi haqqutahu geterin emme muhimmu haqqaki mi hama eya akuga mudalaki ei alugondu men hituhuri gotaka hoda echchaka beswegennuwa alugondu men e muda hodan jiheni Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wadigan bamagu hama eya akuga alugondu menna muda devuma fahuge e mudalaki alugondu men hituhuri gotaka heda kura echchaka beswegennuwa befaran hitan arafan mi namuko muda libunima mi hama hitan arani timannaga mudale mi mudaleki timanna beenon kamaka beenon gotaka heda kure vidana e visnu kanna gina me ko hunna names kurim besam fashaw masmi bayan kuri faden e Allah subhanahu wa ta'ala muda ema e muda heda kurairu heda kuram beswani Allah subhanahu wa ta'ala engri gota nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurabani qiyamat duhuga alaage faahuritanun gudaves nodivene hataru kamaka meduga sualu kurawmaddaante egeterin ekkamuga mi hadith kurawani wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah enaga muda ena hodi gotaka ena hodi tanaka behe gotun adi ena e muda heda kuri gotaka behe gotun ehma algona menga muda hoda gota adi eheda kurago ei Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga algona men kiyaden jehe gote ecce ila subhanahu wa ta'ala denodigem bisbe ekama kos e sual algona men nakurimati ku bana ema e jawabu algona men deveni qimi ni duniya matiga me heda kura mi duwastahuga rangalu gotuga hodagen adi rangalu maguga e heda kogge hama e akuga wajib minbaruge itura min zakatuge itura gine sadaqa ko Allah subhanahu wa ta'ala mawga heda kurma kiwes ei mudaluge haqqin algun kuran jihe kam den marab ana gina daira ta hunam sadaka mudalun algun men badan jihe mi hunna mi heda kurum sadaka bidaringe nafaqa dinu mon den jihe minbaru tadinu kharadu baradu fa furiyam gotu kurum mi huriha kam kiwes ei mudaluge haqqata uga terega himene kanka shema ambidarinna misaka kharadu kurum mi kya muhimmu kametto mi mudalun e kharadu kura pero emfurata makamaka algonu mi heka kaveni kura iruga mi hegge firimi ha anghenaka firhemmi ha anghenaka kaveni kura iruga anghenmi ha enage bappage belenu rikamuge dashum firhemmi ha ge belenu rikamuge dasha mi genneruga dannanje kamaki anghenmi ha enage bappage belenu rikamuge dashuga onneruga enage huriha kharadu barade mi belumuge zimma Allah subhanahu wa ta'ala benaga bappage konduga aluvva fawaka yama e zimmai mi geterei ena mi firihemmi ha mi gennani enaga zimma ga dasha genam fahuga ene ki firi angemmi ha ga macca kharadu qur'an mi ga kommen bisbanje enaga kharatan ena quranje hen e zimma hisabun ena amillen enage konduga eli ema hisabun firigen angemmi ha ga kharata bal hattan jeni firihemmi nubala hatta kamuga wana me ena faafere genda ena faafere ena ekkamaki mi enage amil ikhtiyaru kuri mago hemmi hegge zimmatan enage konduga elu embi ma hisabun e kharadatan nukura kam banya ei warabbodu gohe ekkamaki warabbodu fasade mujtama ufedi gendani anekamaki bekan aniyaveri eveni mihekan aniyaveri veni enage bappage belumuge dashu garangala huri kujjahu genes amil zimmage dashak genes enen aniyaveri maki eggotalas kogge manaka chedama ribage wahaka mi furatama mituru tafsil demakure
bara kuru ko bune da riba yaki aslu ko wat riba yaki mi em muda anem muda la mi badal kura kurumuga mi ituru koffa badal kuru ituru koffa badal kuru riba mi kiyeni misal den riba ge hore baki kala baki kahala mudata ke bahi kahala echeta ke badal kura kurumu ekam bani misal karanarihi mi godan mi kewmatta ka beenun kura magadu gotigga mi kaduru kala e kala echeden e hore mi wattarta ke hore hadis tawga asmi kobakam ribawi mudata ki kobakam riba himene echis ke me fada ecche badal kura iruga anake khasa mudata gan khas echeta ke bahore den e qiyas kofa annan ituram salaka ran rihim salaka yar mi zamanuga mi ranarihi ge managa beenun kuran faasa ema faasa fada jim salaka ajudatun algondu minagani salaka enhas rufiya ambura deeruga ajudu misharutu kurani mi den jehenem sa enhas bihi rufiya ahmed je bihi e riba ge terege himen e gota e badal kura kuruma kam mi kiyani ane riba ituru kura kuruma mi kiyani riba den hama she riba arab bodan hama alumenge terege amu fa mi de alone hiwen bodas fa ge bodukan mi gina befulna mi eha boda neengeni kane nuniyam adi ehem kiya dinas farege ekan nafsa naga nogane kom svedan asu kiha bodu kiha norak atir faafetta riba ge faafage mi bodukan tasawwur kurevene mi Allah taala kiret qur'anuka ilahuge hadratun adi nabiy sallallahu alaihi wasallam ge farapulun riba ka mi hunna dekola hangurama i'lanu hangurama i'lanu kurefawa aya fude haqiqatuga ribage bodumin ege mi nurakkaterikan tasawwur kurma fude ayatin e bes faafege go tasrih ibaratakum ifaafe kura bayka de kola Allah ge hadratun adi nabiy sallallahu alaihi wasallam arihakum hangurama i'lanu kurefen riba fi go tasrih ibaratakum ne ema ei haqiqatuga e ayataki ei mi riba den riba ka mi hunna birweri kamaka fude ayate e giturabes e bohori riba ge mi bodukan riba ge faafage sumpakam bayan kodde waragina ayatan e bohori waragina hadista e bohori يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قارهم أسوى حديثك بيوني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذي ربا كامي هيا ربا كان ديمي هيا معنى كي ربا مدا ربا غتوغا مدا دوكو هذا فاسا دوكو هذا مي هيا مي عقد ليامي ربا معاملات ليامي هيا ادي ايغ مچن هكيوا هكيوري مي امن نبي صلى الله عليه وسلم لعن الذي ايغ معنى كي مي الله رحمة اميكو بيروغن ديي حساب الله رحمة بيروغن هنجج كم غوانا مينم اينا دانتنكي اينا رككن هم يگين كشبرهم مي الله رحمة بيروغن ده كمه رباغ فافيك نبي صلى الله عليه وسلم غاريهم اسوي كليغ فانا فيني ودا گنوني lege korega fata hori mihaku adi ekoruge asseriga gaatakin ekkoggen hori ehem mihaku mi feni wada gannawani den e fatafa ole miha ena koruge asseriya da maseh kurakum faraku gaatakum gaagande enage angaya illan kai asseriga honna miha ellima ena kuringe hori tananekkas embori dan eme egotuga ena mi fata honna mi hegge wahaka mi ekalege fano bayan kurabani ekalege fano hadith kurabani timan kalege fano feni wadage koruge tirge fata mi ha ki ei riba ka mi ha
ene libe uqubat oge terega himene ekama kihema mi fada mi wa'iduge basta ebori riba kamiha ya behe gotum asfa hamehme mihum mi kavvalutakum riba kamiha teduwa go sifa kurabbamu Allah ta'ala wahi kurabbani الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس شيطان ميها قاعد بيه فوا ميه فدين تلمم فلمم جني مويا فدا ميه كالي قتك شيء ميها قيام الدوهوغا مي كبرني كمجي أناني هم هنا تفاتو قتك هم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيان كربنا يجتنبوا السبع الموبقات تبامهم هلاكو كلان فدا فس هاي فافيا دوره لي واشي تري اكمه كموغا حديث كربني اكل الربا كيو مكي اي ميها هلاك كرني حفافا گتريگه من بودتي حفافا گتريگه هيمن كمه ربا كيو مكي حديث نبي صلى الله عليه وسلم بيان كربني رباගේ වෙයේ වර ගින මේ බාබුත ඒගතරින් එම්මෙ කුඩ මින්බරු එකි මින්බරුත බේගතරින් එම්මෙ කුඩ මින්බර කි එයි මෑමීහාය එකු ziනේ කුරුම් ෆද කමිකි එම්මෙ කුඩ මින්බරු එහෙම වර මුඩුදාරෝ ගමද එකතු කරනවා වර මුඩුදාරෝ හඩි හුතුරු ආමර රිබා කියොමකි එකම මිසමානු ගණන් වර zinetteri ගොතක ඒ zinetteri mihunna dehawa gota ekinannamuga ekan me kurew mandani adi hama yaki kam faakollem bena mi zamanuga ekan lui faseha koddinuma ekan kura faratta kom war boda masa ekoro da istihar ko ade war boda war kuda me ehenname me kiyane ekama mi ananham bunaveni war kuda riba kole kala mi annashe mintimana war baur deena me timan war kuda iti kole ka ti mohun kanchen mi ka gotaka mi ishtiharta mi eba kurve shada ma alon men terega mi gota riba amo wegen diunune mi muamalat mi gotan amo wegen diumaki alon men visnalan jenun biru gannan je pada kametta riba ebegge terega amo faal wejje kamugwana me ei Allah subhanahu wa ta'ala ge iqaba adaba imhunge amilla nafsutan husheligatun ei nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurabba fe bayeggetere garibaya zine amu wajjikamuga waanama ebamihun gamilla nafsuta Allah subhanahu wa ta'ala ga iqaban husheligen fiye em algun terega ribayaki mi waran amu faafen amu wegen amu wana emme mati darajeka amu faakame ei mi muassasatan hadagen e muassasatakum riba kan dawwatu de istihar kurwe mi faafa kuran timihun te annashe tibe fulun annashe mi faafa kuran kiya istihar kure faafa emme adi shey ma yaki ga mi istakunnan olwal mattaka eki nannamuga wes inget eki nannamuga wes mihar ammukom mi ken interest ennunas miharam eki nannamuga wes mi ribaga muamala behinga egota mi ammu kure faafe adi ege tunu hamekani ammukom men istihar koden ekanye bes gulage hama phone call hama gulage aluganda bes hama khudu mi ekal muassasakum phone call warak kuda interest ge dem hom kiyane ekam warak kuda riba kole ane kaalagen menik warakal loan men adegge loan libene kama beenun hemi mikal gotaka mi bunani hema mahaki ekaman yulanu kurebi istihar kurebi mi onna gowale ve faafe kuran annashe ke gowale faafe hame mi hadith ga mi zine ke samadi hirajje gama barabada am fe faafe mi defafa am wajkam gowanama eba mi hunga amil nafsutan Allah subhanahu wa ta'ala ge azab mi amil du kulli ihsab hema nurakka terikame algon menge mi qawma meduga mi mujtama meduga isnad fikam gowanama Allah ge iqab husheli dane pada harategga yati shedama mi khutbaya fa malgona faaga gende dem social media garabboda mi wahaka mi gota mi genas tinima
mikama wara bodad de kola befunu wahaka dakkata maneki ribage nurakkaterikam bayan koddinima alommen eya de kolan adi wahaka dakka dekkumes mi exato wara nurakkaterikam nonta ade mi bayaku mi faafe kuruma mi ifaafen hudda kuruma hudda koggatuma mi warabbodu ega warabbodu faraqe waakamen misalka miheku faafe riba niheku kei ribaga muamalatin hingi ena ekama faafe ekamaku ribaga muamalate mi hudda echekama bunani noni mi non goten neti misalka mi hudda nuwane kama buna mi hunge wahakataka inkaru kotiya no buna wen kama ehem buna ko maana ki hudda kurani hudda kurumuge wahakat ekede e gotan hudda kurak ma banya ei faafawri munge ituru mi hadinu beru egen dana padakamen ehem mi warabbodalun mi faraw kuranje birutwanje mi Allah subhanahu wa ta'ala ge mi ifada hukumtaka de kola hay goto wahake dakkaga nana khutbaga se wahaka bayan kuri khud furtama khutbaga amani me koluga mi Allah ta'ala halal kuri bikanta halal kamuga balagane mi adi haram kuri anta haram kamuga balagane nabeka woman edi duwa ko mi khutbaga ekam e genna ma e gena maagonu sabek mas fennani algon men geterega bay mi hon mi kamaki mi yani tankol gabulu kuran dati undagu kamaka wati kama besvedane de hama bay befula bune de mi ti hama mi vyafarige muamalatakas riboy muamalatakas ekkotakas mi kam mi hingani misaka shehati vidalwani mi riboy muamalat dukolla vyafariye mi vyafari huddawane ribaya haram korekam ekkotakas mi kam mi hingani kegato mi kaweda ade wahakataka khutbagas jawab dife e kurigo ham mi hon jahiliya zamanu ge hum bisama buni wahakatake innamal bay'u mithlu riba imam bonamun ay hama بيفارق في سم ربا قط جيتشك كما الله تعالى وحي كربني وأحل الله البيع وحرم الربا تبن الله بيفاره الذكر بادي رباك حرام تشكمه لبي من ما بيفارق أي هد معاملات هد معاملات هد قط كرني مساعدك أجود أرغند بيكني مي مساعدك مي هندو أرغند فاسا مدني අජොල් බේනු අගිග්ග වික්කෙන් අලගොනු එකමාරු හේකම බඤ්ඤ ගන්න එහෙනෙන්නු රිබාගු මාමලත් එහෙගනේ කිම් සාදක අජොල් අලගොනු දෙකින් දෙනි හඬු අලගොනු ස්මි දෙනි හඬු දෙමි එකම අජොල් දෙනි 1 කිලෝ අලගොනු දෙමි ජෙබ දෙමි සාදක 1 කිලෝ බෑ එමෙ ඉතුරු වා ඒ රිබා අදිස් මිනුම් බස් දෙකි කාද දෙ මිසාල මේක මිහා මෝ ඒකත බාටා සිස්ටම් කොට බදරෙන්නු කරා එකම මිහාරෝ ෆෑසාගේ තෙරේකම සාදක ඩොලර් වික්කන ඩොලර් වික්කනේ डॉलर दी हिफासा वैसे इति हिमेनेनी इरान मेरी ही के गोतुगा नोनी राना रही के तेरे गम हिमेने अच्छी मिहुन्ननी मिकाले के ए माना कुरवे अच्छी आज जो डॉलर विकने आलुगना मिसाल कंग हस डॉलर विकने आलुगना मिगुने मादम फैसा देना ए रिबा मी फदे च बदल कुरा वगुत बदल कुरवेंजे फैसा बदल कुरा इरुगा ए देवत्तर फैसा कमुगा बेस फैसा बदल कुरा कमुगा वन्या bagutum badal kurenje bagutum wata bay lasnu kurevene bagutere kurenje mi kamoga misalaka mi ribaya adim batil gotuga muda hoduma mi kankama almen dua kuruma noni dua ijabunu ma ves gulma beta hadith ka aswani mi datur veriyege wahak datur veriyege wahak aswani datur veri daturaki ege zatu ge ves dua ijab kurve bagutengi datur matiga wagutaki Allah subhanahu wa ta'ala datur veriyaga dua ijaba koraba wagut datur veriyaga wahaka bayan korabani enage bo hevi hirafus safa mi hege wahaka ena mi dem machannaga ya rabb etiman ge beri ilahe etiman haddagen goloba ilahe kiya ena dua koramunne dani hadis korabani kihinen he enage dua ijaba korabba ena kaagen huri haram echis ena laagen huri haram takecce haram gotu hodafa takecce adi ena hedi bode fonis haram gotuga hodafa ecce gesabun ekagene ena hedi bode fon me efada mi hegge dua ijaba kureveni kon fade kon ya mi ngeni haram gotuga mi faasa hodagen ekagen
ule mihaka mi Allah subhanahu wa ta'ala ge ademeduga mi onna gulu dua ijaba kurun kurebun ebe ekama hurasede kan Allah subhanahu wa ta'ala enage dua ijaba nu kurabak ehma algon mennaki ilahuge hadratan ilahi kuboda beenun jehe bekabi hinduga mikhala kankama meduga hegotu warboda samadwan jehe mudaluge mi baraka genda esaba kanne mi hama riba kewma kama ege iturun bayan ko defananta mudaluge baraka genda sauta ki kobato adi saraka amen halal gotuga muda hoda fiya malamen negen libendan faida ta ki kobato ande mudaluge baraka kende maagonu sabaki haram gotuga hodun adi riba gesm sabun kam ismuna juwa kala kankam yes adives mi haram takati bikkagen kamuga yes mi haram gotegga e hoda mudaluga barakatin hunnan hama waksalaka wakkan kur mi haram metera wara amko mi wakkan kurun mi scam kurun ne olwalage mi ismiyatum fasa hoda mi kakan tos enata ade huriha kametti terege himenen wakkan kurun kamuga yes olwadun kamuga yes ade corruption kamuga yes ade wazifage gotum mi enage ibaruge beenun koggen hoda echek kamuga yes ade tibayan haqqunu wazifai mi kommes kala nufuzek gedarhum hodagen e hoda fasa kamuga yes e hama ege mi baraka kenigen dana kankan algon mennaki muda hodumuga mi halal maguta ikhtiyar quraba ke banch den baragina fara mi haram gotuga fasa hodume boni mama sekundiya nagagana wen gina fara riba ke onnuni juwa kulun nuni wakkan kurun fadadan bodati kantattuga ekama algon menna barabboda farwa kuda kurve daira mi algon menna libe wazifa sadaka tanakum wazifa en ilanu kurima kommes gotakum hamajassada kommes mi gawa ahga dakkaadagen wala tabbayaku e wazifa kurimatilla fa bori algon dobre mi maqabil ekama ma kufu hamawa mihun ebati bitibba alugandan wazifa deeruka aswar boda visnaje mikine kon kihinetto mikam mi wani ennot mi daira mi warboda alugan menna mi handa mi kassala fa daira mi wazifa li mafud mi wazifa li bfanu mi rasmi li kunto gali bigen mi wazifa li bfanu hekam ko el wazifa li bonugo evesama war muhim got kinetto mi wazifa aswa mi ritti mannage qabil kam mikam kiha war kotto huri mikan kama kiya gotuga ama bisnadan jehe kankan hema adi adin alon me kiya he mismi honna wa ha dakkagen timaya haqqunu mikal kankan hodagen elibe laariga baraka no hunna shadama hama egota bay farama bay beflo ha wazifaga mi madun nawas korwe kamekkanne mi oti negum ake ke haggunu wa gotuga mi kamade tege ade mi wazifa e libunima e wazifa ada kurayruga e libenjehe echchakavvure itura no haqqo gotuga hoda kama banya ebes hama haram daariga terege himinen misalaka oti liyam miyonnani enage wazifa ge wagutuga e as oti liyan jehe sabake ene monnani misalakan ena ada wazifa da koran hagadirune aggadir e wazifa ge wagutuga ena ofiyoge masekketten nukure unima den masekke kurmattaka ena ituran heda kurenje wagutu mi enage ituru gadi kiyas ekama misalaka wazifa gossa ena ni sabongos rattenna ko talane angate ange teluma fawga adives den ena kurenje hen kankan ofiyhom beruga kon me ule fa as mi gadi hama wima den ena ituru gadiye kiya failiya ecche kiyena hakwana echennun mi ituru gadiye faisa ki ei mi buna ena ofiyo ge wakutu genen nukure hori kankan kura e dibe waguti bay muassasata hoga mi ituru gadiye baliye mi misalaka mi bocharu enage zimma ki mi ena ebade enen was gulun hori masekkatte ko ituru gadiye puni enenge dan mi misalaka kunika none enenge gadan kommes henkam ekkora ofiyo ekankam kena kurenje kuntatte ene ituru gadiye liumattaka efada masekkatte gotaka nokureve mi algon nasa egotuga farwa kuda
daira ila fennani faasa hegotu kurimatin ema ekala tangantatta kamadu warboda hegotu jehena visna chadama nimmalum kurin alumen belanteren hama mi kuruko hama mi mawdu hegotu hama ko message vidal defanta ekkama kiyayotu mi mawduak mi din garag gine iru ahaka dekke diuko waha dekke ka dakkan jehe ka mawdu matirama mi farwa kuda daira bayfara ribaga wahak misalaka dakka kawan algon menenge terega bayme hun ribaga muamalat hoga jehifa horiki kommehenge hukum neengene besmu ada hame ege hukum enge qabul wes kure hamari akam qabul kure ekamuko eya ekuga wes bayme hum burani timanne den hama darurata jahuniya den darurata ki kobato balala yaruga enege darurata kam ene burani ene biyafari fashan jamus nuni ena kommes ekada kamek kuranjo aragina faasali bena magettana waskur ei hegotu daruratin ei darurata ke mekkene dirulumuge beenun tak kommehembes ena dirumata kommehen ada be kuran jehe kankan kuruma beenum ba member ei darurata ege ituran ena pashaviya faari adem sehen kankamaki ei dirulung itur furihama kodde kantat ekankamaki ena darurata asken ena pura kankamenno e malgona mikanka mi dekanta barbada farago kuran jena hegotu darurata ki ko baakan algon menna mifade chegge jehun islam deno huddawani ki hawarkatto ki member katto baikal kankamaki huddanun kankam go bies islam deno ege jehun kommesar ko hudda halet hure waki misalaka miheku maruwa danienek furana hashigon nikumegen hinga dana fada halataka die bandu havege misal ehem bejjiya enen halatuge misal ko oti ur maskole ekani dibe ehem bejjiya ene duniyege hun horevene minbar kudukuda minbare ene kevidana ilmenu bedalu ne enage nafsu salama kurunta mihar reha mi zamanu gadde hama dima nuwana fada hade ka algon hama dannawa waran nadiru hama ena ade e halataki den misalek gotak gennawa halatema mi algon terem saga timanno daruratake warboda darurat jegene ke hami bodati lonutam menagane diheburiya ge imarak kurana bodati yafarata faranno ni doni bannano ne me kal etam mita kankam mi darana gane mi algon samad kan denje hame ayku algon men mi hoda faasa ega macca me bina kurani me amidarin khan diruma emhum me hedi bodu ma huriya chim bina one ega macca heme en kaagen masjahagen hashigandu tabbodu kurum daruga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurabba fabawe la yadkhulu aljannata lahmun nabata min suht fannaru awla bihi mi haram ecche kaagen hedi bodu hashigandu hashigandu suwargen wannane enen emme awla begum batana kinarake එහෙම අලගොණ මෙන්ගේ බෙලෙනික බේකමගවා මේ හුන්න කාන්දේ එච්චකි එයි හලාල් රංගලු එච්චේකමග හදන් ජෙහෙන අලගොණ මෙ දුනියේග මේ උලේ උලමකී ආඛිරතට උලේ උලමකමග හදන් ජෙහෙන අලගොණ කිතෙම් මිගින ෆෑසායෙන් හොදිකමග වියසේ කි අලගොණ නහ කබ්බල අදී ආඛිරත ගෙන්දි වෙන එච්චෙන්නෝ එයින් අලගොණ මෙන්න ෆෑදාය කුරිය කුරානේ අල්ලාහට්ටක හේද කොෆෝරි එච්චකු එහෙම මේ දුනියේග මේ හේද කරා වගත කොලකී එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රුස්වා පද මේ වගත කොලක බාන්ජෙන නානේ شهر بدو شكرين تعمل program ديوات قلتك هذا على ميريجي program نيمالف تبي فلنا وكيو ده نميدكي هم تبي فلنا ميريجي program بس इतुर मालूमात तक लिबिगन दिया कमुगा आदि हम तिबे फ्लोंगे हिप्रोगा फदान बाय सवाल तक जवाब तिबे फ्लोना लिबिगन दिया कमुगा अदाल में कोडिन वेस फशम दन्न वाली हैं अल में प्रोग्राम में हम वणी को माते दो है करेगन अग्गटी थीरी बदल को रे फहम याद को रे हम अन्न हफ्ता गस रेगन अग्गटी आते दो रेगन अग्गटी थीरी होगा तिबे फ्लोना बदल को उम्मीद और वकीलान अल में प्रोग्राम बेले कमटका वर बड़ा शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह खैरन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू